Icyabaho buri kusheshera izoba shahi 11 mu kasheshi kugira ngo umuntu agende umugwiba nyamageza g'inkwereza abasigazi bagenzi banje ingasa basizi twina mani twine mukone ibintu tubasa gukora cero batugenda habizimbe twereza twimuka no muntu warugwite no kuba no kumara kimwe cyo cyane nagoreka mu wayugiye no polisi ko kito cyakora mwende cyarati yawe ukwekwe dokogo abantu kabo kubaye twarazo mu muri imyenda yajire yo bamugire ibintu n'ingito no gora nubo bantu bamwe abosere ba twibiro mu Andrew zomu na byafura hati nkayibateriyeho iba blocking rubuto rwa hariya batira hakantu kace kar corridor just cut abantu abibirwaho n'abantu binji munongo abaturana bagira ngo umwanya ugurumwa basigaze benji abataru kucengwa kandi abatinemerumo abasuma waza kukaka handa ko kwambuka wibo niba kutagira abantu kutandika samukaga guciro bakabatera bakabatematema era ene wawe babire bamazire kutemera abantu kabana umuntu bacuranga umuntu yanayo uyu bakiwiba battery agere mporo agera buricumwe abaturaho nano bagira ngo bona barukwata babatwara ha polisi konka ngo tubaru kumarayo kire bagarika batandikira hibakomeze konke kitukushaba munonga government nitwetaga ngo security ya Andrews and Biafra ebe so tight polisi yahiko umwanya ugu konka tubakunda kugira icyo bagambira ha kamera zito gasha kwa Chiru Ramadan.